سرخط مهمترین خبرهای روز. طالبان میخواهند در افغانستان اصلاحات وارد کنند. چرا حکم عزت امان طول کشید؟ شرح حقوق شناس. و مرگ 4 نفر در تیمور ملیک از کنسر. و سلام بیننده های عزیز، خوش آمدید به برنامه نویدی بامدادی. اجرا کننده وظیفه وزیر کارهای خارجی طالبان امیرخان متقی در یک مصاحبه با شبکه تلویزیونی طلوع نیوز خبر داده است که جنگیان میخواهند افغانستان را یک دولت بسازند که هم به طلبات شهروندان و هم به استانداردهای بین المللی جوابگو باشد. گفت طالبان با جهان بیرونی یک صحیفه نوی را باز کردند و همچنین پیام روابط خوب فرستادند. متقی از فشار جامعه جهانی اظهار تأسف کرده اشاره کرده است که حکومت پیشین در دوام 20 سال نتوانست اصلاحات انجام دهد و طالبان وظیفه دارند آن را در 2 ماه انجام دهند. همزمان این نماینده طالبان بار دیگر از دولت‌های دیگر دعوت کرده است که به سیاست افغانستان دخالت نکنند. در پی بیرونشوی نیروهای خارجی از افغانستان، طالبان حکومت خود را تأسیس دادند و فعلا یگام کشور عالم حکومت آنها را اعتراف نکرده است. ضمناً حدود 2 ماه می شود که طالبان در افغانستان حکومت می رانند و سوالهای زیادی هستند که طالبان هنوز به آنها پاسخ واضح ندادند. از جمله هدف آنها از این جمله که آیا به زنان بر اساس اصول شرعی و اسلامی حق فعال آموزش می دهند و چرا زنان شامل حکومت طالبان نشدند. همکارمان از بخش رادیوی افغانستانی آزاد فرشته نگاه این و دیگر سوالها را از ذبیح الله مجاهد سخنگوی طالبان پرسیده است که پاره از آن را یک جا می‌بینیم. طالبان همواره میگویند که در چارچوب اسلام به زنان حقوق قائل هستند. تعریف شما از چارچوب اسلام چیست؟ بله، یکی خوبی که خانم‌ها حقوق خود را دارند در شریعت اسلامی، حقوقی که برای خانم‌ها داده شده، ما معتقد هستیم و متحد هستیم که او را به خانم‌ها انشالله میتیم. باید بگذاریم که در این مورد شریعت اسلامی حکم میکنه و علمای اسلام یا دانشمندان دینی و اسلامی آنها یک چارچوب را به میان بیارن. تمام تشویش‌هایی که در این راستا داریم رفع میشه. اما یکونیم ما گذشته دخترایی که بالاتر از صنف هفتم درس میخواندن پیش از اینکه طالبا به قدرت برسن، اونا همه خانه نشین شدن. برای زنا گفته شده زنایی که در ادارات دولتی و در دفاتر کار میکردن که تا هم رسانی در خانه بمانن. چقدر وقت این خواد گرفت که چیزی را که شما گفتین که یک چارچوب اسلامی را علما ترتیب بتن این ایجاد شوه و او بر کدام اساس خواد بود؟ بله، یکونیم ما وقت بسیار کم است برای قانونسازی و پیاده ساختن قوانین یا ایجاد لایحه و طرز العمل برای یک قشر که فعالیت میکنه بسیار وقت کم است. ما تلاش می‌ورزیم در این مورد ارگان‌های مربوط دستور گرفتن که باید کار خود پیش ببرن، هر چه زودتر مشکلاتی که در راه هست حل بکنن. هم زمینه تعلیم پس فراهم خواهد شد، هم زمینه کاری در ساعاتی که لازم است. حال هم در بخش‌های از حکومتداری خانم‌ها فعال هستند، در بخش صحت فعالیت دارند، در بخش پلیس، در بخش‌های میدان هوایی، بخش‌های دیگر فعالیت دارند. اما روزه برشون نیاز دیده میشه. روز گذشته دستور داده شد که پاسپورت و ویزا، پاسپورت و تذکره و کار خود آغاز بکنه. این بخش هم نیاز به استخدام اما این بخش‌های بسیار محدود است که شما یاد میکنین مجاهد صاحب. زنایی هستند که با کار کردن در بیرون از خانه نانآور خانه خود بودن و پس از اینکه اینا خانه نشین شدن دست به گدایی میزنن. تا زمان کمی چارچوب اسلامی را که شما میگین این ایجاد خواهد شد، سرنوشت از اینا چی میشه؟ بر از اینا شما چی اقدامات را روی دست دارین؟ در این راستا باید بگویم خانمایی که در ادارات حکومتی کار میکردن یکیشان هم غیر حاضر محسوب نمیشه، معاشاتشان پرداخته میشه. در خانه هم اگر باشن حاضر دانسته میشن. اما تا زمانی که معاش پرداخت شوه اینا باید چی کنن؟ معاشاتشان فعلا جریان داره. ما قبلا یادآور شدم که معاشات وزارتخانه هم در حالت دادن است و مامورین مسیج‌های رسیده به اکثریتشان که معاشات خود را از بانک ها بگیرن. این خانم‌ها هم شامل هستند، مردها هم شامل هستند. همین حال ما شما که صحبت میکنیم معاشاتشان جریان داره، در حالت جریان است. در ناحیه تیمور ملیک در نتیجه خوردن شکراب 4 نفر در حالت وزنین به خود ناآمده به هلاکت رسیدند. در این باره عبدالکریم شاکرов سرطبیب بیمارخانه سیرتی شهر کلوب خبر داده گفته است که 18 نفر ساکنان جماعت دهاتی قشقیه دهه قشتپه
در ناحیه تیمورملیکро бо аломатҳои дилбеҳузурӣ, нафастангӣ, дарунравӣ, дарди шикам ба беморхона оварда буданд. дар натиҷаи хӯрдани шакароб 18 нафар заҳролуд шуданд ва 4 нафари дигар дар ҳолати вазнин дар беморхона ба ҳалокат расиданд. 12 нафари дигар бо кӯмаки табибон вазъашон мӯътадил ва зери назорати духтурон табобат гирифтанд. гуфта мешавад миёни заҳролудшудагони оилаи Қулмадовҳо кӯдакон ҳам буданд. бинандагони азиз, аксарияти шумо зиёд дар бораи тақдири Иззат Амон, ҳомии ҳуқуқи муҳоҷирон аз мо суол мекунед. тавре медонед, муҳокимаи Иззат Амон охири моҳи сентябр ба поён расида, номаш ба афв пешниҳод шуда буд. ҳомии ҳуқуқи муҳоҷирон 7 моҳ ба ин су дар боздоштгоҳ аст. наздиконаш гуфтанд вазъи саломатиаш хуб аст ва мунтазири ҳукми додгоҳанд. як манбаъ дар додгоҳи пойтахт ҳанӯз 29 сентябр гуфта буд ки додрас ба хонаи машваратӣ рафтааст ва инак бо гузашти 2 ҳафта ҳукми ӯ ҳанӯз эълон нашудааст. вобаста ба ин масъала мо бо Шокирҷон Ҳакимов, ҳуқуқшиноси тоҷик суҳбат кардем ва нахуст аз ӯ пурсидем ки оё таъхири баромадан аз хонаи машваратӣ шаку шубҳаҳоеро дар қарори додгоҳ ба миён намеорад. ба андешаи ман ба ду ҳолат бояд мутаваҷҷеҳ шуд. бо дар назардошти он ки Иззат Амон худаш ҳуқуқшинос аст, дар ҳамкорӣ бо адвокаташ вобаста ба вижагиҳои фаъолияташ ва заминаҳои иҷтимоӣ ки дорад, эҳтимолияти муроҷиат ба зинаҳои шикоятӣ ва назоратӣ вуҷуд дорад. бинобар ин судя кӯшиш мекунад ки ҳуҷҷати ниҳоиро дуруст таҳия кунад, то ки эҳтимолияти минбаъд дар зинаҳои боло ба вуҷуд омадани муаммою мушкилиҳо нашавад. ва дуюм ин ки дар ҳоли ҳозир президенти Тоҷикистон дар қароргоҳи Иттиҳоди Аврупо аст ва ташрифи ӯ ба Париж ва дидору мулоқот бо президенти Фаронса дар назар аст ва эҳтимолияти пайдо шудани саволҳо аз ҷониби журналистон ё доираи муайяни ташаккулҳои иҷтимоӣ ва дигар шахсиятҳои сиёсӣ дар робита ба сатҳи ҳуқуқу озодиҳои сиёсӣ шаҳрвандон ва умуман адолати судӣ дар Тоҷикистон низ ба вуҷуд меояд. бинобар ин судя ин ҳолатҳоро ба инобат гиронд, бо дарки масъулият ба моҳияти масъала мутаваҷҷеҳ хоҳад шуд. агентии омури Тоҷикистон хабар медиҳад ки шумораи аҳолии Тоҷикистон наздик ба 10 миллион нафар расид. дирӯз зимни муаррифии натиҷаи пешакӣ ба рӯйхатгирии аҳолӣ ва фонди манзилии Тоҷикистон хабар дода шуд ки аҳолии Тоҷикистон 9 миллиону 661 ҳазор нафарро ташкил медиҳад. аз шумораи умумии аҳолӣ дар ҷумҳурӣ мардҳо 4 миллиону 901 ҳазор нафар ва занҳо 4 миллиону 760 ҳазор нафарро ташкил медиҳанд. бахши як рӯзи таърихро дар таҳияи ҳамкорамон Хиромон Бахозода мебинем ки аз муҳимтарин таҳаввулоти таърихӣ хабар медиҳад. 13 октябри соли 2015 полиси Санкт-Петербург бо баҳонаи нақзи қонуни муҳоҷират шаҳрвандони Тоҷикистон ҳамсарон Рустам Назаров, Зарина Юнусова ва писари 5-моҳаашон Умарали Назаровро боздошт карданд. полиси Русия тифли 5-моҳаро аз дасти модар ҷудо карда давоми соатҳои дароз ба гирьяву нолаи кӯдаку модар нигоҳ накард. тифли тоҷик шаб даргузашт. полис гуфт кӯдак бемор будааст, вале волидонаш гуфтанд ягона фарзанди ҷавонмаргашон ҳеҷ дарде надошт. марги кӯдак дар идораи полис маҳкумияти бисёриҳоро дар дохилу хориҷи Русия ба бор овард, вале ҳеҷ нафаре ҷазо нагирифт. моҳи октябри соли 2019 Бонки Миллии Тоҷикистон дар як таҳқиқ маълум кард ки 70% оилаҳо дар Тоҷикистон бо пулҳои фиристодаи наздиконашон зиндагӣ мекунанд. соле 1 миллион сокини Тоҷикистон барои кору даромад ба Русия меравад ва маблағи фиристодаи онҳо наздик ба $2 миллиард ташкил медиҳад. як пурсиши пажӯҳишгоҳи илмию таҳқиқотии Бонки Миллии Тоҷикистон маълум кард ки нисфи пули фиристодаи наздиконашонро оилаҳо барои хариди ғизо ё сохтмони манзил, 11% барои тӯю арӯсӣ ва дарсади ночизаш барои рушд ва соҳибкорӣ сарф мешавад. 13 октябр бо қарори Созмони Милали Муттаҳид рӯзи коҳиши хатарҳои офатҳои табиӣ мебошад. Тоҷикистон яке аз кишварҳои осебпазир дар баробари фалокатҳои табиӣ мисли зилзиlavу обхезӣ ва биёбоншавии замин мебошад. аз соли 1992 то 2020 обхезиву селу заминларза ва лағжиши хок ба 7 миллион нафар осеб
و به اقتصاد کشور تقریباً 2 میلیارد دلار ضرر رسانیده است. بانک ملی تاجیکستان ارزش سامانی را نسبت به اسعار خارجی برای امروز 13 اکتبر چنین تعیین کرده است. بینندگان عزیز، مهلت جدا نموده برای برنامه نوید به پایان رسید. خود را احتیاط کنید و خدا نگهبانتان.